Bravo, bravo, vedi. Cool. Zweite Arm, was steht? Weiter irgendwann. Sagt ihr immer, ja, wegen Wechsel von dem Moment? Ja. Dann spielen wir die Finale, dann vorher spielen wir für den 10. Platz. Was nicht? Wenn etwas gibt, aber er redet. Ich weiß nicht, wie es sich aber normal ist hier. Cool. Dinge, wo das der Goal ist, immer ins Spiel gepasst. Genau. Weil was der haben wir da ausgegeben, Die Auffassung ist, was man nicht
sekciju udruženja građana Bosne i Hercegovine Linz, s tim što su ovo malo starija ekipa. Wir möchten erst unsere Gäste aus England und begrüßen für das, was sie uns repräsentiert haben. Und jetzt werden unsere Folklore-Gruppe aus Linz, aus Verein der Bürger Bosnien und Herzegowina uns was präsentieren.
predstavnici neovisne televizije Hayat Sarajevo, znači mislim koja kotira kao najbolja trenutno i najgledanija televizija Bosne i Hercegovine. Također, koliko znam, predstavnici su i novina, znači Dnevni Araz i Oslobođenje također danas među nama. Ako ima još to, ja ne znam, neki malavi. A sada zamolio bi ekipe koje ću prozivati, znači, da izađu na teren. Ekipe će izlaziti uz pratnju djevojčica i dječaka Udruženja građana BiH Linz. Kao najprije ekipa iz Belgije. ekipe iz Holandije, imamo ekipu Austrija 2.
ekipa Austrije.